Poštovani dragi ljubitelji organske proizvodnje, danas ćemo predstaviti paprika Ajvaruša Makedonka. Znači dobio sam je iz Makedonije od mog prijatelja proizvođača Tala Kemalskog, seme sam uzeo i pokazala se kao najbolja u, da kažemo, u toj plasničkoj proizvodnji, zato što je može da bude visoka, prva stvar, otporna na viruse, na bolesti, na viruse naročito otporno, razumete. Evo ovako sad ne bude, sad ja ću da pročitam po celom plasteniku, ali šta je bitno kod ove paprike? Paprika je na 2 vode, znači paprika je na 2 vode, vidite, na 2 vode, laka za pečenje, jedna strana, druga strana, pogledajte rod, jedna strana, druga strana, gotovo pečenje. Evo redom, pogledajte. Ajvaruš inače dobro rodi u našem kraju, ali kažem, ova se dobro pokazala jer je tu u ovom plasniku bio rasad. Pa kad sam sklonio rasad, odnosno prodao, rasadio, onda, evo pogledajte, znači na 2 vode. Odlična paprika. Ako to bude kako valja, evo malo drugi radovi, da ne bude da je to samo 2, 3, 5 struka. I tako dalje, i tako dalje. Ovdje nisam radio ni kalcijum, nisam radio ništa. Ovo je semenska paprika i treba da sama napravi, što bi rekli ljudi, sama dobru genetiku da izvuče. Znači ekstra dobar rod. Može da raste visoko. Ja je vodim na 3 grane, 4 grane, znači kako ko je. U top je kondiciji. Kad sklonim ovaj sad prvi rod, bit će tu još rodova, do duše malo sitnijih, ali u svakom slučaju bit će tu, da kažemo, verovatno, evo da garantujem, 2 kg po struku. Znači 2 kg po struku, neka nije još sazrela. Ovo je to Ajvaruša Makedonka. Malo truda do duše, treba se ovo sve vezati, ali na kraju kada se trud isplati, onda se osjećate zadovoljno i imate volju da radite i da posadite i da proizvodite, jer ono što je najbitnije, osjećate zadovoljstvo u radu, a to zadovoljstvo da rezultira dobrim rodom.